obukia o obuwa o obuwe o obava o obuta o no diga ki wo ebonu ye ofu egbe o ga mi o ofu egbe ma ga mi o wa gi maneru no nya ma do neru ge o la ho baba ru na ge ga nu dabo mi la suma o gete no magbe ma e do ave mu e ke ba no mani ma e gi ma swapa e gi ma fi boy we mi ma wo ma ba ha gi ma we no ba de ne eni Jesus Christ no wo isa be no wa o kai ebe Matthew unwe ha uvi nsanyangie emi ati na Matthew unwe ha uvi nsanyangie owe e mata eita mu wa we ge gwegwe bi pa agbon won we ba yan ri we ba yan ri da anu we ga fiafia maru ga gwegwe ye pa egbe we uponu wa yo agbon opolo se e ba ina egbe we opolo se e na arun ayo no ya no fian be won yo mi ma ron ise ogwegwe evi na ngwa kan na we gwegwe osa o me ti me vi ya gwegwe osa o me ti me vi ya gele ate bi masagbon na osa ba ma me vi ya ne o ma me vi ya ne evi no rede evi no rason evi no ravan osa ma me ya ne odan le ka mi ma wi yan we gi mama agbon ni ma ga gwegwe ara do ga agbon be no sa ya ye agbon no rien e no ara ga agbon be no sa ya ye agbon no fu o ma gbe e no uga ri agbon be no sa ya ye agbon no ma na wa na ma e no agbon fe e mare uge vi ya fe ma do baba agbon na ma mo pa ni ma ruwo ni ma jiwo yo yi ma ga yan na ri ho yo egbe ga gwe ma na ri aso yo na we ya hewe yi ma ga gwa pa gbe ma ya won na ri avan yo ma ya won na be di o okade ori oro re no ya ra me yo ugbo ma o be di unyure no ve ya ka ebi no rugbo ma no ya ma gbugbo ma kirioko yo to no ma no wa so gba ko ke so gba sa me yo no make na wa obo sa ri ya kere gwegwe o sound o me ti be ya Jesu na ka me ma be Matthew we wana agwa ogun ona we yen wa degu wa ni bun wa gwegwe ye ma gbon gbe o gwegwe ni wa gwegwe ye ma gbon o se re pe ma na o wa be ri o e ba e de nu wa o sa gbo ga ji nu be ri o po nu wa run o sa gbo ga ji nu Jesu ma yo ni ka we ni ma de we wi on so pa o ni ma wa ki abore we ba ga do ba ma ki ma lo bi yi e ri o ya ta o ba we ma ki abore upon aro ma ze kian e ri ya ta ni Jesu ka e ogwegwe Jesu ma we na enwe na Jesu ma we na ko Jesu ma we na ro so pan ogwegwe bo ogwegwe evi ni ma na ti maga sosiyo evi ni maname ti ma sosiyo ma ti gbe eme amena aro ni ma be ya sosiyo ma ti gbe ovedo anyun ni ma be ya sosiyo ugo kana edopa ire ogiwu odonwe alo bo gbera ori mi wa pa ona ta ma na we ogu o ma na da yo e bo da no ye be na ya viarun iji sebo o yo ogu ya viarun iji sebo o na we ma ta ya ta be bo ogu le bo da gbara wo wi ngwa arun iji se ya ri bo ona gile su wa na ta na bo ogu ya viarun iji so ebe no we ya ta ni ebo na ale gbegbe igbodo ya na ri un gbe kan ya na ri un gbegbe e dari mu ebo no ma wulo ona ga e ariasen ogi we gbedo kai na mu da ko
on a dit que dans vos guides éluvier ou avier agouin igisen et dans les lieux agouin ariatsen et boulot voilà y avait on a au guides na kamana we agouin igisen ni e ka yin avio e yin vio igisen bi no kai on a we ogwegwe ogbelian ogwegwe ogbelian e yan vian eu gelegele even so wa gwegwe ate sede ne mi asudu yen gba gwegwe yen yi sede ne ederio awa agbope ahwe o wa ka ga vie wege gwegwe be rio o sa o me ti be mi ya na egi ogwegwe la we gbe na egi ko we fili kolo hunda gwegwe na egi geba be gwa wodun egwegwe da mewu maseti ire na wa lo bi o se ti we biese egi ogwegwe bi enwe fu igbo agbon na gaderun no nya o salobo iwo egwegwe ya ma ki agbon egbera agbon na ri ki o ileketi riro ofu egbe riro ofu me riro la wo salobo wa me ma fa bo gbogwe egi ma wo kan egi ma ade fi benu we ma ke ma egi ma fi akoda onu we la ho di yo bo ni man ma le lu gbogbo we na gbona mama ofu egbe go won adologo won ijeno ma wo won ofu mo wo won efo go won afiagbe wo don suba egbe no we si mo bo ni mi on salobo la we ni Jesu Christi no nya wa is